Hello guys, welcome back to my channel. I'm Yan Sop Palta Gibo na. Kurase aro ajido kushi bala video ase ki ase koile mo bishi kushi ba ase 2k subscriber pongchiche amyan la support pra to mo bishi kushi ba ase amyan paradak to support kori thakibi aro mon la team brabi video anibo next tv aro idu noy vlog bi anibo aro kana sob to content no max kore na anibo lese to amnian last tak skip norina sob idu to side ile moi bishi khushi pabo aro ajido mo la kiti ki ase amnian gi ulap tige dibo to gi pongcha karni bishi khushi ba ase de to mo la kiti mo gi bi ragi gena ase aro ki lana na mo la kiti la view do ulap tige to so guys let's mo la kiti it ase is the best actors mala dim dia aro mor ki sabi na pusti di morgi bimar aina se itu garne kiti di ragi na se sabi master ragi na se yo happy to pani bi ati bai khilai aro mala kiti di bia hojide I think 2 years na ja china ki to kiti to banai na jo ilashi kan ulap laina de man like it aru jadi tree kan lakabo karni moi banaise so jo idu mountain do long asde lokong aro kiti bra saili bi mon dawu bai de dawu do sabi idu dawu ase kiti bra pa aro mon인도 우소리 하세 저 동문중 하세 바로 이런 기디비 몰라 기대하지 이런 수업도 다리 마운틴 바비 몰라 기대하지 또 이디 하세 몰라 기디데 저 나세 몰라 기디비우도 so guys thank you for watching aro 비시구시 바세 또 next TV content 아니고 그냥 아만 속 enjoy 그리고 sabe moi video bana je hole tai imman disturb dia so guys pian na babi to ajla video to yatin gori do aji to 2k pongcha karni bana je to thank you everyone support kore thakibi next video mo log pabo